Pamiarsa napak pertiwiring Bali, pindah ke silih tunggil tradisi sane suci, sane kesungsung oleh kerama Hindu. Napak pertiwi medue semerti tadun nyane, ida sesuunan ring jagat, sejeroning ngicen kerahayuan, kesucian miwah keselamatan jagat majeng kramone. Napak pertiwi ring Bali, pindah ke silih tunggil tradisi suci, sane kesungsung oleh kerama Hindu. Napak tegasnya nih nginjak utawi nadunang, pindah ke upacara indik ide sesunan tedun adeng jagate. Pertiwi, tegasnya nih bumi utawi tanah, dadosnya nih napak pertiwi medui semertin tedunya nih ide sesunan ring jagat sejeroning ngicenin kerayuan, kesucian, miwa keselamatan majeng kramane. Ring pemarginnya nih napak pertiwi ketanya nih keiring oleh sesolan pelawatan barong, rangde, pratime, miwa tapakan suci, sane kesungsung oleh kerama adat. Pemargi inucap Cina, yening kekuatan suci tedun, antuk nyomnya buta kala, ngeresikang jagat skala ni skala, tur ngemuliang jagat sani imbang, skala, miwa ni skala. Tradisi napak pertiwi, talar madui tetuak trihi tekarana, kerama adat presiden ngaturang bakti miwa ayahan, medasar mana suci sani ening, sejeroning talar anggen jalaran ngerajegang rasa menyama braya, miwa ngelestariang adat budaya Bali. Sane pini utama, napak pertiwi nenten wanta sesolan budaya, nanging pina ke upacara suci, untuk ngaturang rasa serada bakti majeng ide betara. Ring pamargenya nih, krama teler nunas pengerstiti, mangdane mangge kerayuan, sakaicen jagat sani tentrem tur rahayu. Tradisi puniki teler dados tetamu yang leluhur, sani patut kajegang majeng yowana Bali. Juliana, Bali TV.